Abni bising IPFT ni working president eba minister Prem Kumar Riang MLA Prosanto Deborma tei borni logio tongo khorni khortam adong IPFT ni protinidhi dol thangsung borok thangai sogimani yaglo sawiman kha Guwahati hasteo Dr. Himanta Biswa Sharma Assamni Chief Minister Nedani Chairman bai thangai malai laimani obri bising Simon Kapi yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malai sawi kheno Assam Hastini Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sitchereng nutiye nasingaijak hastini joto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai joto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thangai sogwijak haste IPFT ni adong rok jung oran bising saiman ka tini haste IPFT ni khornoi khorok ba thangai sogwijak nei apni bising IPFT ni working president eba minister Prem Kumar Riang MLA Prosanto Deborma tei borni logio tongo khorni khortam adong IPFT ni protinidhi dol thangsung borok thangai sogimani yaglo sawiman kha Guwahati hasteo Dr. Himanta Biswa Sharma Assamni Chief Minister Nedani Chairman bai thangai malai laimani obri bising Simon Kapi yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malai sawi kheno Assam Hastini Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sitchereng nutiye nasingaijak hastini joto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai joto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thangai sogwijak haste IPFT ni adong rok jung oran bising saiman ka tini haste IPFT ni khornoi khorok ba thangai sogwijak nei apni bising IPFT ni working president eba minister Prem Kumar Riang MLA Prosanto Deborma tei borni logio tongo khorni khortam adong IPFT ni protinidhi dol thangsung borok thangai sogimani yaglo sawiman kha Guwahati hasteo Dr. Himanta Biswa Sharma Assamni Chief Minister Nedani Chairman bai thangai malai laimani obri bising Simon Kapi yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malai sawi kheno Assam Hastini Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sitchereng nutiye nasingaijak hastini joto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai joto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thangai sogwijak haste IPFT ni adong rok jung oran bising saiman ka tini haste IPFT ni khornoi khorok ba thangai sogwijak nei apni bising IPFT ni working president eba minister Prem Kumar Riang MLA Prosanto Deborma tei borni logio tongo khorni khortam adong IPFT ni protinidhi dol thangsung borok thangai sogimani yaglo sawiman kha Guwahati hasteo Dr. Himanta Biswa Sharma Assamni Chief Minister Nedani Chairman bai thangai malai laimani obri bising Simon Kapi yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malai sawi kheno Assam Hastini Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sitchereng nutiye nasingaijak hastini joto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai joto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thangai sogwijak haste IPFT ni adong rok jung oran bising saiman ka tini haste IPFT ni
खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malaina sawai kheno Asam hasti ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutie eba sichereng nutie nasingaijak hasti ni jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malaina sawai kheno Asam hasti ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutie eba sichereng nutie nasingaijak hasti ni jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malaina sawai kheno Asam hasti ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutie eba sichereng nutie nasingaijak hasti ni jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a pok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malaina sawai kheno Asam hasti ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutie eba sichereng nutie nasingaijak hasti ni jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran bising saimanka tini haste IPFT ni
खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगै गाखनै आपनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियांग MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगै मानि यागल साविमान खा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap kok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam hastini chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak hastini jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jeng oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगै गाखनै आपनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियांग MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगै मानि यागल साविमान खा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap kok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam hastini chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak hastini jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jeng oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगै गाखनै आपनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियांग MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगै मानि यागल साविमान खा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap kok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam hastini chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak hastini jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jeng oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगै गाखनै आपनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियांग MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगै मानि यागल साविमान खा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya ap kok manukti siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam hastini chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tam salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak hastini jotto lukurok busuk joratei bo party kai busuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thagi sogoika haste IPFT ni adong rok jeng oran bising saimanka tini haste IPFT ni
खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो दङ खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन मै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a kok manati siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam haste ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tang salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak haste ni jotto lukurok busuk joratei bo party kaibusuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thage sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran mising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो दङ खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन मै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a kok manati siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam haste ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tang salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak haste ni jotto lukurok busuk joratei bo party kaibusuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thage sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran mising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो दङ खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन मै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a kok manati siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam haste ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tang salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak haste ni jotto lukurok busuk joratei bo party kaibusuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thage sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran mising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो दङ खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमेन मै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a kok manati siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malanya sawi kheno Asam haste ni chief minister Dr. Hemant Biswa Sharma bai asuklai koglam salayo koglamo tang salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak haste ni jotto lukurok busuk joratei bo party kaibusuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kotor kasai faika rabuk ol jorao tini Guwahati o thage sogoika haste IPFT ni adong rok jung oran mising saimanka tini haste IPFT ni
खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सवै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुगलाई कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरातै बो पार्टी काई बिसुक सीट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जत्तनि से कक्तमा कतर कासै फैका राबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थाङै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन बिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सवै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुगलाई कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरातै बो पार्टी काई बिसुक सीट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जत्तनि से कक्तमा कतर कासै फैका राबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थाङै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन बिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सवै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुगलाई कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरातै बो पार्टी काई बिसुक सीट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जत्तनि से कक्तमा कतर कासै फैका राबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थाङै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन बिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सवै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुगलाई कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरातै बो पार्टी काई बिसुक सीट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जत्तनि से कक्तमा कतर कासै फैका राबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थाङै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन बिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि
खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सावै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुलाय कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरतै बो पार्टी काई बुसुक सिट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जतनि से कक्तमा कतर कासै फैका लाबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थागै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन मिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सावै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुलाय कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरतै बो पार्टी काई बुसुक सिट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जतनि से कक्तमा कतर कासै फैका लाबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थागै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन मिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सावै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुलाय कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरतै बो पार्टी काई बुसुक सिट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जतनि से कक्तमा कतर कासै फैका लाबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थागै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन मिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि खरनै खरथाम खरक बा थाङै सगैखानै आबनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो तंगो खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमिनि अबरि बिसिं साइमन काफे यां हास्टे BJP नि आदं रक मुंसे थायमिया आप पक्टमानो पि सिरिं चालायजाक आमां चालायजाक फिया IPFT नि आदं रक तिनि गुवाहाटी हास्टेव थाङै मालायनि सावै खेनो आसाम हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाय आसुलाय कगलाम सालायो कगलामो ताम सालायका एलायन्स नतिये एबा सिचेर नतिये नासिंलायजाक हास्टेनि जत लुकुरक बुसुक जरतै बो पार्टी काई बुसुक सिट मानो ते बो दिनो एबा बो जराव दिनि एलायन्स ऑफिशियल बाबा बाबे नो नै इनो हाई जतनि से कक्तमा कतर कासै फैका लाबुक अ जराव दिनि गुवाहाटीआव थागै सगैका हास्टे IPFT नि आदं रक जों अरन मिसिं साइमानका दिनि हास्टे IPFT नि
खरनै खरखाम खरक बा थाङै सगैका नै आपनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो दङ खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा गुवाहाटी हास्टेव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार नेडानि चेयारमैन बै थाङै मालायलायमि अबरि बिसिं साइमन काफे yang haste BJP ni adong rok mungse thailmiya a kok manati siring chalaijak amang chalaijak phia IPFT ni adong rok tini Guwahati hasteo thangai malaina sawai kheno Asam haste ni chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma bai asuklai koklam salayo koklamo tang salaika alliance nutiye eba sichereng nutiye nasingaijak haste ni jotto lukurok busuk joratei bo party kaibusuk sit mano te bo dino eba bo jorao tini alliance official baba babe no nei ino hai jotto ni se kokma kok kotor kasai faika rabuk o jorao tini Guwahati o thangwi sogika haste IPFT ni adong rok jung oran bising saimanka tini haste IPFT ni खरनै खरखाम खरक बा थाङै सगैका नै आपनि बिसिं IPFT नि वर्किं प्रेसिडेंट एबा मिनिस्टार प्रेम कुमार रियां MLA प्रशांत देबरमा तै बरनि लगियो दङ खरनै खरथाम आदं IPFT नि प्रतिनिधि दल थांजों बरक थाङै सगैमानि यागल साविमानखा